So what are you saying labantu abakhuluma nje abathi Ndebele people batenda amaZulu? Fethu ayikho ngisho neyodwa into ekuthiwa bazenza. Abantu bakaZulu fethu banokuba lemizwa le edakiyo sometimes ufice sebeze bethuka isilo samabandla. Iqiniso lithi fethu abantu bamze ngathi specific umzilikazi emandulo le ngaphambilini uyena umuntu obebambisene kakhulu neShaka iLembe obe undunankulu kaZulu odlale iqhaza elikhulu ukuqoqa uZulu. Namhlanje uZulu uthiwa uZulu nje ubambene nje umzilikazi olibambe kakhulu iqhaza. Kodwa akukho futhi esikucelayo noma sike futhi esikuncengayo futhi akukho esikukopayo esikukontelayo ngisiyithi nje kuyilokho nje siyintonye siyizulu singamangubuni singabantu nje abesintu. Bukeli siyanibingelela igama lami ngimkhenani Kenny KJ Shungobe, the place of milk and honey, the promised land in Votsele Mnyamatsweni. Siyakwamukela la ku program yami. Ngicela ukuthi follow ke lapho ku Facebook it's KJ Shungobe, YouTube it's KJ Shungobe, TikTok it's Kenny KJ01. So sisejozi lana ngibuyile futhi sine president of the Bhinqa Nation kaMthwakazi. So siyakhuluma ke protest against illegal foreigners. Batoyito yabantu bathi basafuna foreigner langa namaphepha la South Africa, and some of Ndebele people baya affecteka ke, especially the Mthwakazi Zimba affected. That's why ngithatha ngibite umongameli ndokhuluma naye lana ukuthi skip up amawathi President Sanibonani. Qala kithi ngibingelele futhi nababukeli enkundleni zonke kuma amagumbo omhlaba zonke inkalo lapho kufika kufikelele lo mbukiso oqoshiwe namhlanje njengoba sesila fethu sibingelela nje abantu bakithi sithi sesikhona la segoli ligula madoda. Ngifuna sicale khona la President. There's something there khuluma ngomacingwane the other day athi yena bantu lingafuniki bathashwe bathinzwe Bisuthu, Botswana and Swati people. But Mandebele akawabali. The Mzilikazi people, the Mthwakazi people akababali. So ngifuna kubuza ukuthi how you feeling ngaloko? Qale sizwe njengoba uzwile futhi kukhona ivideo evelile manje ezinsukwini ezidlule mhlasimbe embili ingoyama amandla indlula mithi kaZulu imisizwe kaZulu ithini ethi usekhuza kakhulu babaza nje futhi nokudabuka kulabo abantu asebehambile okungabantu bakhe abaqoshiwe abangamandebele yaseZimbabwe kulika Mzilikazi koBulawayo nabasemalawa Mangoni esizweni sabangoni. Iqiniso lithi fethu abantu bamze ngathi specific umzilikazi emandulo le ngaphambilini uyena umuntu obebambisene kakhulu neShaka iLembe obe undunankulu kaZulu odlale iqhaza elikhulu ukuqoqa uZulu. Namhlanje uZulu uthiwa uZulu nje ubambene nje umzilikazi olibambe kakhulu iqhaza nxa singafanisela ngabantu asebedlule elinye lamaqhawe kaZulu undunankulu osowakhothama uPrince Mangosuthu Buthelezi umzilikazi wabamba iqhaza elinjalo lokubambela uZulu nokuhlanganisa uZulu wonkana. So ke abantu vethu laba omacingwana abakhuluma lezo zinto bakhuluma mhlasimbe ngokufuna icontent nokufuna ukuthandwa, kodwa umlando weqiniso uqinisekisa fethu ukuthi abantu bakamzilikazi abawubulawayo bakamzilikazi uZulu ke loyo kudlula nje mhlasimbe ngaba lo baSuthu nabanye, kodwa nje labo bantu ngaphansi kwenkosi umzilikazi ngaphansi kwesilo zamandebele umzilikazi uyena nje fethu umuntu walimela leli izwe likaZulu ukuthi lakheke namhlanje. Yeah, so kahle uthi it's just a content to some people abakhuluma njalo, but some people bathi bona no, these people Mandebele especially seZimbabwe bazenza amaZulu they comment umafunza lapha kule video lesiye senjele ecaleni they ma comment njengalawo ngabonile. So what are you saying labantu abakhuluma nje bathi Ndebele people batenda amaZulu? Fethu ayikho ngisho neyodwa into ekuthiwa bazenza, ngoba nento efundwayo ezikolweni kususela enganini nje encane esikolo efundisa Indebele kufundisa Indebele Isindebele lesizulu into ehlangene leyo uzokhuphuka from emazingeni aphansi emazingeni aphezulu which is secondary kufundwa futhi Isindebele sifundwa lapha yana isiZulu kuyinto ethu ugwalo esilifundayo kwethu abaziyo into ethiwa uhlelo njengoba uZulu alifunda nathi amaNdebele nje bakwenza lokho. So angazi ngicabanga ukuthi umuntu oyabe suke ekhuluma ngokungazi edukisa abantu ke mhlasimbe abanye benzela icontent, kodwa iqiniso limile fethu into efundwayo into eyodwa bese kusiba yabo futhi ngizoze ngiqondise le ngiyangizwe kulamagama abekhuluma ngabantu abathwa ngamaNdebele. AmaNdebele futhi isizwe sikaMzilikazi njengoba uMzilikazi wasuka lapha eNgome wahamba wahlanganisa izizwe eziningi fethu wahlanganisa abaSuthu amaVenda Botswana
mayefika lapha afike khona futhi ngalona Mandebele lawa sempumalanga wafika ngale futhi wahlanganisa ezinye izizwe fethu amakhalanga amatonga nabalozi baningi nje abantu abahlangisayo so lezi indima seyizohlangana zodwa kukhona nje ukuphuma khona amabala amanye angakusona isintu esiqondile noma isindebele esiqondile ongabe ekhulunywa njenge vulgar language noma basenkhuluma ngolimi lwaphesheya ulimi olungeqondiyo ongekuluthole libhaliwe phansi engwalweni zesikolo kodwa ongalukhuluma wena kufana labo khathesi hantsho jeki zonke lezo zinto lezo akuzona into ongeke uyithole ibhaliwe ebhukwini ngamatemu noma ngithi itayela nje zabafana abakhulayo nje elokushini yabo isigodi noma ngesekasi kakhulukazi edolobheni ngoba yikho kuhlangana khona inhlanga ezihlukile kuzothola abavenda abasuthu abakhala ngamaXhosa zonke lezi inhlanga mhlawumbe sindokuhlangana nabanye futhi yabo nje abahlukahlukile yikho kucinga kuphuma lama ezinye zezindima ezingakuzona kodwa isindebele esiqondile mfowethu asinayo ke lezi yankulumo ezabe ufike kuze kusikhazi zikhuluma kuthiwa yizo akama kathesi jeki azikho zonke lezi zinto emabhukwini so but many people invela nginakile lapha kulama comment bathi bona Ndebele people the Mthwakazi people uma bala South Africa bayaganga baba inkunzi babulala abantu there's a lot that they do so bakhala ngaloko so what are you saying about that as umongameli Mthwakazi people fethu mina ngicabanga ukuthi even ngaphambilini akukhona amavidiyo engaqopha ngihamba la mapolisa kushanyela operation shanyela eHebron namaphethele silisana ubugebengu futhi ke akusona into engiyijabulela nangapha yabo nje nangebhadi nje nangayiphutha noma kuthiwa yenziwa ubani ubugebengu fethu angibese nangephutha ubugebengu bonke noma obuncane noma obukhulu yibo nje sibulisayo nathi asibufuni nje yabo nje singabantu ngoba labo bantu nxa kuthiwa igebengu abantu mhlawumbe base South Africa kuphela bayigebengu zomuntu wonke emphakathini so ke ubugebengu mfethu umuntu oyenza ubugebengu kumele abanjwe aboshwe ayejele yikho nje esingakusho futhi ngingakusho ngaphambilini hamba le operation shanyela ngakuveza ngamapolisa ukuthi ke silo nobugebengu sibambisene nobukhosi bomdabu isizwe sakithi nendlunkulu yakithi yamatunga abamzilikazi sasilapho ke nje sibambisene namapolisa siyasebenzana lawo vele futhi nokulwa nobugebengu ngoba sibhilivela noma sethemba ukuthi abantu abaningi bakithi bazenze khona lapha eHebron oh okay ngiyakuzwa qhawe lesizwe so there's something le ndakalako lamalanga lawo you've seen ingoba makhosi khona thini vela ikhulumako uloku khipha indaba so it's in view yakho ngifuna nje i-view yakho lapha bethi into engayikhuluma leto yamfowanda abandaba bethu uphakela iqhawe likhozile futhi ade ngibukela kulo kakhulu kaze emsizweni ngicabanga ukuthi njengoba manje selike laqama kakhulu ngento zemarsh ilapho lifike khona laba nokuphuma esandleni kwezinye zezinto zokwenza ngoba imarsh futhi siyaze kakhulu thina enyakeni odlule uMama Jacinta Ngobese ngiyakhumbula ividiyo engayibone ekhala impela lapha exosha amaNigeria ngelinye lelanga efuna ukuthi abantu bayakhe kubo emakubo kanjani bevusela ama uphakele bengakafiki lapho mayefika fethu ufika uthatha lapha izinto yes of course bemncedisa nje bemlekelela uMangobese kodwa isibe ngaphezulu fethu ngathi uyena osufuna ukucontrola yonke into siyabhilivela ukuthi umuntu wesilisa uyophathayo kodwa unokuphazama umuntu abandaba bethu njengoba nje ngiyabona amanye amaqhawe egeqa amaguleshi lo muntu ekuthatha udakiye kwezezinto umfuka amakhaya eqinisweni kunalokho ukuthi kwesikhathi kuba lenswebu le ekubonakala ngathi udakiwe ngoba khona inkulumo zakhe ziye zibe right eziye zibe wrong eziye ziyele kodwa zikhishwa uyena at the moment ngento eyodwa yabo so ke njengamanje njengoba kukhulunywa leto esiyenzakele ngokuyabona uhulumeni lapha noma umongameli wezwe baveza ukuthi bona uvezena ukuthi yena wafonelwa the whole day wazocinga ebusuku indaba ziyavela ngapha ukuthi bebe wazi 1 week ago labo umculo ngapha ngaphansi kwebroadcast binga lekhunjenini so yabona ukuthi neqiniso alikho eliphelele so ukukhuluma into eningi ngicabanga ukuthi nakho njengensizwa bekungasamele lokho ekhuluma kakhulu ngomlomo ama-media ngoba ugcina usukhuluma into eziza kuphikisa kusasa i-media yaqopha iyagcina amangala namaqiniso so yingakho uNgubo Makhosi manje naye sevesa ukuthi kuningi okunye okungavela sokuyiqiniso okwenzakala ngale kwamakhamera engabe sekufakaza naye uyabona nalokho ukuthi uphakela yena lethu ukuthi
ufuna ukugcama yena ngathi nengubo makhosi naye siqalela ukuyibona kakhulu khona lapha emashini so khona kwala nje kuba nano ukubangisana ukuthi kathi ubani osobela gqama ubani wabela gqame ubani osobela adle ubani wabela ngadle yabo nje noma mungo bese umazuma laphana uthi khona naku phela sebenga abasakuvele ngathi kule mali zebhakede noma kula mali imvelo basazi phela ikinga ngoba nanku ngubo makhosi ngathi ufuna ukuza nazo eyishisana no ngezwakala Khawulezile so ngifuna sikhulume la last time you said something we saw nabantu bamzilikazi basuka la bangana ama document so vele there's no need ukuthi bangaze bafuna ama document in other words we are saying the Ndebele people the Mchwazi people they must just let them stay in South Africa without anything babanike ma document ala South Africa bethu futhi zake kuqondise lokho kuye kuthiwa abantu abadocumentwanga akukho umuntu ongadocumentwanga oqala abantu futhi banawo ama-ID akubo emakubo yabo asezimo izithupha zabo kuthiwa izithupha banazo abanye banawo ama-passport kodwa abanawo ama-permit nani so umuntu ongakuthiwa undocumentally angazi ukuthi babekhuluma ngaliphi indlela vethu kodwa-ke nakhona ngathi umuntu nomuntu uvula umlomo akhulume ngendlela abona ngayo so-ke iqiniso ukuthi abantu bamzilikazi basuka lapha ethi nesilo samabandla iNgonyama umzilikazi kaMashobana ishobashobe engangoyise besuke ngome ayikho vethi idocument ababenayo naye kwayena lapha khona akhodama khona akalazi idocument so njengoba sukula ama-document manje laba bantu vethu vele kufanele banikezwe ama-document ngendlela ukuthi futhi bengacwaswa bengabonakala ngathi bangama-foreign kusahluleka ukuthi phela bethi iNingizimu Afrika nayizokuthusa ngoba iyakwazi ukunikeza ama-China nabantu baphesheya kwelwandle nobani ngoba benayo imali abantu abangumsinsi okuyimilela la abadabuka la abanye nje okhokho nokhonkolo babo imuva labo noma abantu basemandulo abadabula lezo zizwe amanye ezinye zeyibongo namanje basakhona khona la eKZN abaye bakhona la eGoli so ama-ID nxa ukuthi uhulumeni impela ngempela uqinisekisa ukuthi uyafuna ukuthi abantu bala bebe neimfanelo noma mhlawumbe basuka la bebe neimfanelo kumele banikeze ama-document i-document futhi ngasho ngathi it's all about ama-details ukuthi uzalwenini ulokhunja nini uyabo yonke leyo nto le information ukuthi uzalele kuphi nganini kanjani leyo abantu bayiphethe lezo information lezo i-fingerprint umuntu nomuntu ne-fingerprint yakhe akula fingerprint ongayifaki ibe kayi-2 noma kayi-20 iwodwa umuntu nomuntu ne-fingerprint yakhe so angicabanga ukuthi kuzima yini ebuhlungu ngoba kusetshenziswa izizumbulu vele zokukhipha abantu bejika ngoba kungakubo vele ekhaya lezo izizumbulu ngakusetshenziswa ukuthi ba-document okwabona ukuthi kwenziwe imali ngoba ngathiwa umuntu nomuntu futhi akhipha 1,000 ukuthi abe ne-ID la eNingizimu Afrika how many people that they will generate billions of billions ngaleyo that documenting things yabo ukuthi nje it simple nje kunjalo nje no ngiyakuva you spoke ukhuluma izinto eziningi kakhulu that day wathi Ndebele people they are not loved by the Shona people. What's happening ngale? What makes the people the Ndebele people to come this side babalekani ngale kwenzakalani eZimbabwe? Mfethu ngicabanga futhi ukwakubona lapha enkundleni zokuxhumana ku News Africa, azu News Africa noma kwenye yomabona udwana eNingizimu Afrika omkhulu bebuza omunye wama angazi kuthiwa yini bathi lo inyamba i-ambassador yaseZimu la eSouth Africa eyishona ehlathe inkulu kanje ngathi ivuvukile na beyibuza futhi la last year bayenza lento ngakhuza ngathi nje lo nyaka ubethi yena ke mabembuza lapha futhi ubethi bembuza vele wayikhulumela yena ke waphendula wangathi yena uyosezoba yilokhu nje nini lapha yana i-presenter bambuza kahle ukuthi ke kwezakalana ngalesi kwenzakala ngabantu babo wavela wakhuluma into eyiningi wathi yena ngale bona balamaZulu balamaXhosa asuka la eSouth Africa kodwa ba document okuyi statement esicacisa ngokusobala ukuthi abantu abangale bazi ukuthi kubo kuphi nalamhla simbeke seba document iyo nto ebaxoshayo ngale ukuthi bazela babandlulula uhulumeni walapha wayenze enye into okuthiwa umbhuqazwe esiyibiza ngombhuqazwe ngesilungu bathi genocide
uhulumeni wathatha amasoja wanikeza izibhamu zonke ozaziyo nongazazi ezinkulu ukuthi ziyobulala ingxenye yodwa kuthiwa yiMatebeleland lapho kulabantu kunalabo bakaMthokazi amahlabezulu isizwe sikaMzilikazi wathi babulawe kwenzele ukuthi bebe yinani elincane abasele ebaphathe kabi abahlukumeze nanxa kuthiwa kuyavotwa wayezela futhi leyo nto specific futhi nxa kuthiwa kuyavotwa babevota vele balushwana phela bona lamashona babulaliwe baningi vele baqhubeka bazala abantu so inani ke alibalansile kuma voti ke they dominating ngakutshela ke ukuthi eParliament lapha ungenza research ngoba into ongakwazi uresearch uyithola eParliament 99% ngamashona futhi ama ministries amashona deputy yonke into nje lapha yayishona bonje so is domination of ishona that genocide is still working today eyabayenza nje ukuthi udominate bona into ababenza so abantu abangale abana futhi umuntu vele mawusumvale ukuthi engavoti ngokuvo lwakhe alandele into osuyena osumtshela ukuthi ayenzene engayenzini so into nje benza begcine bebona ukuthi bangcine bezophephela la ngakubo emanqweni obamkhulu babo ngoba ngale lapha abakhe wakhona umzilikazi umuzi wabo omusha okuthiwa yiMatebeleland yonke into nje ihuquluzwa amashona umnotho wonke waseMatebeleland usuye eMashonaland ikubona ungaqhathanisa ubulawayo okuyisigolo sika Lobhengula ongumntwana kaMzilikazi ukhopele iHarare inkulu kakhulu mfethu ngomnotho nangokubumbeka kwayo yonke into okusho ukuthi ibukeka khona ibe ngale umnotho wonke ufuna ukuya yonke into nje isuswa ngapha ama-office onke abalekile asuswa asiwa le ngenxa ukuthi kufuna ukudonsela umnotho ngale futhi ngakutshela ngisho u-N1 lo Cape to Cairo wadivethwa wasiwa Harare sethi ngahamba straight uyocrossa kubo lokhu nje nini kubo Victoria Falls ufahlakele ngathi nje yabo nje ngakutshela inkinga vethu umgaqo maya ukubona imigaqo yakho kanjani u-N1 uma ungafika nje lapha after Bell Bridge umgaqo N1 ufahlakele vethu ngathi indaba ngathi imigaqo yasemakhaya ubhuqu lolo ifahlakele ngalendlela kodwa mawujika from kwaBhayibheli Bridge ushona le eMashonaland awuqini kakhulu so kulokhu kodwa kumele kubonise ukuthi inhlokomo nenhloso yabo lokho basayiphumelelisa namanje ngicela nje Qhawulesizwe ukukhuluma amazwi okugcina mfethu mina ngifuna uZulu akwazi lokho ukuthi abantu bamzilikazi uZulu loyo futhi ke lokho ngokuqinisekisa ngaphezulu kwamagama engwenyama yamabandla endlu lwamithi ngiyangibone abantu bakaZulu fethu banokuba lemizwa le edakiyo sometimes ufice sebeze bethuka isilo samabandla ngibuze ukuthi kusho laba abantu banamandla ukuthi bengabathukoyise babo ngenxa ukuthi babakhuza so ke Zulu omnyama ake ni understandeke umlando vela ngenzela ukutshintsha ama feelings zenu luntshintshe ngemizwa yenu nangendlela zenu mhlasimbe nangokulamba wena ngenzondo zenu iqiniso umlando masulandela umzilikazi kaMashobana namhlanje umlando ukhona wasuka engome uZulu loyo uyena wabamba iqhaza elikhulu kakhulu abanye ngisho ukuthi nje namhlanje bathi bawuZulu bangena ngaphansi kwaZulu ngenxa yesilo samabandla isilo samaNdebele umzilikazi kaMashobana so lokho ke lokhu kusenza sibe soda akukho futhi esikucelayo noma sike futhi esikuncengayo futhi akukho esikukopayo esikukontelayo ngisiyithi nje kuyilokho nje siyintonye siwuZulu siwamanguni futhi ngiyangithi mina sembaleke ukuthi sikungathwa siwuZulu thina la ngale mfethu makuthiwa abantu bakithi mahlangane noma kubizwa kuthiwa ozaZulu noma Zulu sondela sibambisana akwazi ukuthiwa uZulu ngoba sithiwa ngingumZulu like uMageba yabo kuyabe kushiwa nje ukuthi siwuZulu singabanguni singabantu nje abesintu so kuyilokho Qhawulesizwe no sabonga kakhulu Qhawulesizwe babukeli sesicedzile ke sithemba ukuthi nifundzile until sihlangane next time ke thank you.